Nasiam hasoman, pajumpa usai hita bani acara pamalas uhur bani kanal YouTube YKB TV Bahasa Simalungun. Paima ibu hita hatani Tuhan martonggo mahita mangindo pambobayoni tondui napasing. Ham Tuhan lebata, urupi ham mahanami laho manjalo hatamu. Amin. Renungan batta sadarion ibu atumbani renungan wasiat. Namar judul Jehovah do panguhum maronjolan maai bani hatani Tuhan natar surat bani Yesaya 30 ayat 10 pitu das bani 22. Janan nats nagabe pusat perenungan ta aimahu bani ayat 22 nama katahon. Tongon Jehovah do panguhum batta. Jehovah do siberetitah batta. Jehovah do rajatta. Ia do napaluahkon hita. Hita hagadupan na hinargani Tuhan ta. Bani aturan pengadilan batta i Indonesia on. Somal do panguhum atap hakim idilo marhite sobuton namar sangap. Masa isobut sonai. Halani panguhum marianan bani hundulan nagijang. Jagiah ianggap horjani. Bani do bagi pahara boy salose. Putus ibagas na betul-betul pitor. Si tongdo hatani. Salujudo ia. Jana langsi pangapit apiti. Haputusan ni panguhum boy dosonin tumang mitor mengubah pardalanan ni goluh ni sasahalak. Humbani hamagawan gabi hadiaron. Atap sebalik ni humbani nadear gabi tori. Bani Yesaya nebatado panguhum bani bangsani. Ia do na manguhumi pahara ni sidia sangka naman do pakon imbang-imbang ni. Nasa do kaon iparjabolon do sidia. Por saya do Yesaya pitor do nabinahin ni Tuhan in. Saya natalu do musuh-musuh ni jana pasti nalahumulak do sidia use u Jerusalem. Onma pangarapan pakon hapor sayaw ni sidia pasal goluh na siol roh. Nebatalang pita panguhum bani sidia. Tapi ia dohoma puang lima apa raja na laho paluakon sidia. Jesus domma roh paluakon hita. Umbadi kuasa ni dosa. Itadikon do bata si pangapiti. Ay matondui na pasing. Na mangajari hita ase mamboto aha rosuni nebata. Jana boy makorjaon ai bani goluhta si ganup ari. Totu buedo tantangan na ido pakon hita. Tapi ulang maai mambayan magaw pangarapan ta. Marondos mahita bani Tuhan. Panguhum na pitorin. Ay iya do si paluah bata. Amen. Martonggo mahita. Tuhan na bata. Hamdo panguhum bani guluhun nami on. Ajari ham hanami. Asesirsir ibu bayi tonduimu. Amen. Nasiama soman sonaima renungan batta sadari on. Ulang lupa hita like, subscribe, jana bagian hita ma hubani hasomanta. Ay marhite na sonai ay dom madiut ita manukoli horja pekabaran Injil riap pakon YKB. Tuhan Yesus Kristus ma nama masu hita ganupan. Horas.